ke pengakuan keren hang ni, bernganda puli kendiat nak mobile bala orang ni, kadai halor jong reservation policy. Bahagia dengan ritual ke bala dep ke sarkar ke lakhot ya kata ke all party meeting, lakhot bang ini ke BPP ru begini sim pentah kata ke meeting, tehendra ni lah ya kentat. Te kini ki brio ki bakarsan ka parti ki phone yang ki ong ba balai fiale akum tu balai fi khemele se to meeting bala khot ukonra ka sarkar banyakaran ni ka ya ka reservation policy habade ma PM bala ya pertaban perkala ya ka balai nda meeting per femele tengah ko ban pensai tang ita kan kanang bang ginum ya smutu bakala pi nga ko ban pensai gum ne ngi kum ko parti suwa bagin sim ya ka to decision ngila e discuss para mangi Tengila kentat ya ketua kejengkot ke sarkar ban lek ka all party meeting halor kini ki daw harum. Kapening kong galong gani. Bakato ke reservation policy hadin baladawa mangi ban penkela ya ka katkum ke jingbun brio, katkum ke population ratio, teka sarkar kala agree. Kala manjur, bata kala manjur kumta ko ongin bu da ka expert committee. Tengiri ong kabyang Bu kata ke expert committee, latungi kata ke expert committee berkala simpor hadu arsnem. Kala simpor hadu arsnem bahkan pendak ya kata kakam, bar hadir kata kala submit ya ke report ke jongka, bar ndalam submit ya ke report ke jongka, ka simpor ya ke sarkar hadu kumba prabanai. Ban warna haga yeng derbartawanya kata arki warna ada hadin bangila pressure pelat mangi. Te kaneka report ba ka expert committee tan matang jupi pimpat yo iya ka nga tengalai i ngala apule kadon kumba arpau na lai po volume desar bar kadon hadu 1,000 pitch 1,000 tam dan puli tang iwei panyi barit hang ne kana ma pinya sai lang namar ma pimiyo kopi kan dengan puli yang mengahne ma pinya tip tang hendiat mendai bejorong dan kamban puli 1,000 pitch puli tang lailan da pio ikin de lain pila sutu ke polisi para kawai ya ka report para kawai sengapan puliang ni kani kadon hakapits ka ba 1,000 sispa kan yau sengap kani kadai ka recommendation juga expert committee kani kadai ka ba ka committee ka ong di ban le kum ni ngan pulis sur ka pareng ngan sa translate ka kasi ka ong kum ni recommendation the majority of stakeholders favor retaining the 1972 reservation policy as it stands. As it stands. Ngan kalah hasino ya kata. Kabamot makibabon na kita ki stakeholders kamut ki riusimet bat ki seng ki belawan ya selok na kabentakan ni kakam ki kwa ban pene ya kan ke reservation policy kumbakalong as it stands. Takamot kito ki HYC, ki KSU, BPP, baru kay kibalalek ban ya selok hantay ya po baga sarkar hantay po convention center, kamot kini baru kay hanaki kwa ban pene ya ka kumbakalong as it stands. Kata ka ka sentence ka panungkong. Kabaar. The committee recommends retaining the 1972 reservation policy as it stands. Ka committee, kamut ka expert committee, ka menjur, lani ka ajingmut, badiban penne ya kan ka reservation policy kumbakalong. Ka point ka balay, ka sentence ka balay ngan pulihan ni. A majority of the stakeholders the majority of the stakeholders support this view and any change would be vulnerable to judicial review. Kabamut man kibabon kini kibalawan ya selok kikwa man pene ya ka kumbakalong namar kiting yo kamwan muslia kayeng kasyari dan kayeng bisar. Barka sentence kababut adin jo kata ko ong ba ka expert committee kamsiam kinu kidaw badai ban revise dan ban review ya kani ka policy. Kini kita ki recommendation ki bami na kani ka expert committee. Pimdan kamban pulis 1,000 page. Tang kini gila biang. Kiong hana nimyo ki compelling reasons. Nimyo ki daw balay ban penkelano ya ka. Bagara jabang i penkelaro ngiting. Yo kawan muslia ka judiciary. Tingi hadin pengelai puli kani kum ka parti ngimpriang. Ngimpriang ya kani dalalay ruayam. Ngimpriang ya kani
Banisai, balai penyemlek sa all party meeting. Ka all party meeting kadai tangka kam drama sudah. Laradai baniatai ya ka report jang ka expert committee. Hai ka jaka ka babiang tam. Kadai ha kayin dormar, dai namnai. Kabangila ajir khenang ye kinegi MLA ke jongi baniatai, balai phimtre baniatai, balai phikiar. Tenrai menta anda lakiar na kayin dorbar le menle thau drama. Khot yangi sa ka all party meeting tamanya pelut paisa. Ngim don kam. Nama kata kadau ngim tre balai sekatu, balatip lupa babaro kini ki parti ki balai sekatu ke meeting ru, kila dai lupa Hansen Club di MDA. Kila don lupa berkaca ke sarkar MDA. Bataka bahasa yang keren ini, warga kongres parti ru kalau ada pediang ya ke recommendation. Ngitingi keren pediang. Nak kata kadau bansi oleh drama bagai jai penriu ngim kuah. Nama kata kadau ko ki parari, habang ngim lek seka on party meeting. Ngidon la kajang konong rim. Barka kubur ka basay ka pangistang na narang scan kalongba. Lara pikwa ban penkelay ya karasa buson policy. Dai banay bay hangi dari bay. Abay ka mandi hangi andang ila yo ya ka porsen syar. Nyen penkelay ka kumbaga dai banlong.